nga sumhar bankhwat ya I principal jongka Medical College. Kakasi Auto Society kala rakhe ka jingdap sa husaw snem jong ka menta ka singi Halidikins College ha ka ba ha kani ka singi lawan wendong kum ukong san do CEM ka khadisi uba penyat sings im ha kani ka singi ka Kakasi Auto Society kala yo ban sam khusnam ki khat ar ki samla pule ba yo he do ha ki mark sa ka subject khasi ha ki kirdan SSLC HSLC BA bat MA ha kani ka singi la yo ru ban pelat ki artli ki kot bala tho de ki dikot ka KAS baning kong ka jing im ka men simbrio baar ka sawang ka ha ki lai benta ka jing shai ha ka mit ka thop sur malong ka basaw bala tho du KW nongrum Di macam pinalaan lagi kot, pagkawai ka kot kanay ka jingiu, ka mensimbrio, ka sawang ka akilay benta. Jingiu, ka mensimbrio, ka sawang ka akilay benta. Jadi ni baru arti kita bilaban yang nampai napori kasi buka jersey keberan nampai buka. Tak boleh sebut. Sebab Kakasi Auto Society, Kakasi Auto Society kejudan ki lempung, ki baterpang, dan ki bakongsan apa jenis nem ki dong lain tendi. Kawai kedai, kawa kumteli merta kasi. Kawai terik 2 September, mankasnya. Kabang iraki ni ka kum kasing ka tho ka puli ba hake ni kasing kum ba unang priya ula kidaw ka pasang ni judan ya ka sam pusna ni samna ki bayo he do ki marks aka SSLC examination ka HSSLC examination ka BE honors but ka MA kita kinong kibang ilali at kinikisnem kibalada but ni juso kmen hanu kata-kata ban yi ba nagisnem chegisnem menta ka jingyo mas hata subject hasi kala kiu ha nanta nirang sa kawai pat kasni kapang ka ba ni jupenong program mangisnem at kata kadai ka Thomas Jones di at apo apre chongo jeleo manla kasnem but hakini ka program ni jiran ki program yang berapa kijinya beliau jemut kijinya merjingtep bat kiwai program sebagai part kesini kerampun terpang jom ke Kakasi Auto Society kadai ada senyap jom sosaham kesenyap jom sosaham kadai 2000 Desember manla kesenian di penolong ya kejing lagi terpang bagi program ke Kakasi Auto Society kadang ya ki kaji persang banting tiu ya katho kata bat ya galite share kasi kumjuro bantene tansa ya ke culture kasi bat naka benta bambu ya kita ha ki jingtho niran artli ki thok jingtho baterpang ki journal bat koi ke ka thiar ki longtho ba bat ke ka sengkhong jingte ha ke ka thok ka thiar ki longtho ni khot tangi ki khot jong Kakasi Auto Society ban no sinyang se ki tho kaba ha ka sim khom tik te kadi ka pli ya baro ki nong tho ki bom pa long ki khot jong Kakasi Auto Society ro ila ban no sinyang ban ai jing tho ki ba kerpang ban ki ba ha ban kumi ha ka sim khom jing te wei na ki journal jong Kakasi Auto Society ni don ki wei de ki got ki ban ki permi kom kathiar kino kinong siwa kuliah jom ni kari jom ni kinu ki badan ya kata ka jing angut banwat benia banti benia bat nak kalian jungishan in sepelat kita ki jing.com ki bagi students naki kena bakwa bani shimta ke ikaba ki hapen len
Habis bahkan ni kebentar, nak kalian jom ke Khasi Hills Autonomous District Council, berikat bahkan jeng trelang bahkan sorka. Ngila mau kumba sampulak ban penduduk hakani kawe kakam. Kani kakam kalong bangin khot iki samla ban ti penya ban wat penya. Syapam ka jinglong kerpang jong kajat beriau fisik juga. Ngidan kumba khatnyo tadi kita ki jingdan kam ibentar kiba ngin khot iki kena. Bakin wat penya. Kawe na kata kabentar kade kaktir kasi kakur kajat kalet niam le rukom kasensyal kadar temrai kebengidan nadu kasensyal skim kasensyal rai kasensyal shnong bat kiwe khamtang mengi I mene kajing ruspa kajat penriu jungi habide bat karwai kasyau kaden kebun karyam kabet kaba idan buruk hadu kata bat kini ki khatnyo teli kebangin sepelah pai ba bakin tip ki kena kuliah jadi berbuat penian kan long shisha kajing yo nong ya ke district council kajungi hakale kaspas dan pemerintah nama kum keriti sinsyar jong keri India haka artikel aspa so pusau arbat aspa nyusan way la aibor yengi bangin penskem ban itu ye kita ki reti dustur ke bangi ju bot nadu ki pol dan budaya hadu kini hisri dan tak kasyam jing ini ba ngin wanra iki an ki kendon ki ban yahab let's say ban happen penskem ye reti dustur jungi ladangin dan kajing problem kumno ngin shnaan da kami shumur ba isu tharai Dengan soba lingba ketika jingwa benya penting benya hakini ki kanyo tuli ki bentar roker kebai day berkeriti industri juni berkajian berfisi juni nget sekian bahkan ya hadu kata-kata yang kajian industri juni but nasoban ong bahkan jinglan jangan kasih auto society apa kali juni kalau era shibun syak desi kumno ba ki samlang kuliah juni kin yo ban penskem shushu yang kanong lem jingtip haki hakabele kajan kuliah juni next hem baka kasi auto society kelayat nanti bentak sau senang ki babun ki mati ki kam ki babha lanok senang dari society next hem ki barang bodoh haki ni senang bagin kemau ki jing duai ki nong elam jungi bagi senang kipen hei kiba kinwara akan ni kapateng mentah tanong kejimbeku wat yang kapateng kebarwan na kamenta kejimbe jimbiang jom penuh kakam bawa pi dan hakmat dia namal ngin hak ban suku bantai yang keimlang salam omla tan damar wei ta amut ngidon kami kejimbe next time kajingdan jong khasi auto society haka jela kajungi haka ri kajungi kan yo ban pendim haka jingtip haki riti dustor baki wei